Manambaduna NPP Moirang Kendra Moirang Block Equina Tamini Opamdi, Adona, Lanna, Meeyamda, Sengdoku Ribido, Madu, NPP Moirang site Sengdoku of Adubu, Karigumba, Sidi Anwar Ali Amadi, NPP Moirang Block na, Masi Sengdoku Tragedy, and I put an Koitim, Prithibiraj site to Longdabaya, the legal Mateng, so in the Loracani. Punamuku, Tim Prithibiraj's site again, Kaikuno Sari, Saliva Tasigi, Anganbuda, Ibadi Zulai Tasigi, Tangtarago Humduida, 27 Marang Assembly Constituency da, Manipurgi, Honorable MP, Sri Bimola Koijana, Kokta the Langbirectuna, Koktagi Award Pakia Yangshinba, Lakpuga Mari Lenana, Zalziban Missangi Makada, Koktagi, Yumtong Singda, Taknasana Wishing Piki Matang, the Yangshin Birambaga Mari Lenana, Haukiba, Zulai, Tangtaraga ta NPP Moirang Political Affairs Committee. Executive Member Sangom Sungmo Anwar Alina Press Conference of Hambiduna Ariba Honorable MP na Yangshin Biramba Jaljiban Mission Makada Thangna Wishing Yumthong Hudingi Piribra Koktagi Gram Panchayata Amadi Kokta Municipal Council area da Ishing Piribra Habi Yangshin Biduga Mari Lenana Sri Anwar Alina Pangthokiba Press Conference da Jaljiban Mission Nasi Matamamada Moirangi MLA Biramba 2009-10 dagi 2017 Phawa Moirangda MLA Wena Lebiramba Sri M Prithibiraj Matamda Hariba Jal Jiban Mission Makada Asugumba Ishing Pibagi Tabak Chi Tauramani Haibagi Sengdoku Ama Sri NPP gi Maikai dagi Pangthoki Baduda M Prithibiraj gi Maikai dagi Tangai Padana Sengdokta Bayada Badagi Nasi Asi Meeyam Mateng Longjaga Media ki Mateng Longjaga Meeyamda Asi Sengdoku Tabaksi Pangthok Sabani Jal Jiban Mission Nasi Hariba Sri Anwar Ali gi Magi Press Conference da Jal Jiban Mission gi Makada Asigumba Lanna Ishing PCP dana P Haidana Sengdoku Riba Asi Hariba 2009-10 Hariba Matamda India da Jal Jiban Mission Nasi Leite Hagasi NPP Moirang Kendra Khambi Gedabani Hariba 2009-10 Hariba Matamda Jal Jiban Mission India da Leite Jal Jiban Mission Nasi Sumnagi 2019 August ki tang 15 Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi Anishibu Kamda Mahana India ga mengi mohsunduna Hariba Jal Jiban Mission Nasi launch tawkibani aduga amaranda Sri Prithibiraj na Moirangda MLA oibadi 2009-10 adudagina 2017 phawani 2009 dagina 2017 phawa Moirang kendra MLA oibiramiba Sri M Prithibiraj na matau karamna launch tawdriba Jal Jiban Mission gi makhada adugumba Lanna Sing PCP dana P haina karamna matamdugi MLA Prithibiraj Sandokadawibno Manambaduna NPP Moirang Kendra Moirang Block Equina Tamini Opamdi Adona Lanna Meeyamda Sengdoku Ribido Madu NPP Moirang site Sengdoku of Prithibiraj Maikai Desu Sri Anwar gi Mathakta Amadi NPP Moirang Mathakta Karigumba Nakoina Lale Haina Meeyamda Sengdoku Ragadi Ekoi site Karigumba Ekoi Kano Tawzara Adubu Karigumba Sri Anwar Ali Amadi NPP Moirang Block na Masi Sengdoku Tragedy, and I put an Koitim Prithibiraj site to Longdabaya Badagi, legal Mateng, so in the Loracani, Maramaduna, Yamna Tuna, NPP Moirang Amadi, Press Conference conduct of Uhankhiba, the Anwar Ali Saitigi, Yamtuna Masi Sengdoku, Mutaga Hana, Ekoi Nishinge NPP da 2009-10 2017 Pawdi, India da Jal Jiban Mission Nabase, Oaktree and Sumadi, NPP Moirang, Amadi Anwar Ali Masi Kangin Bio, Aduga, Hariba 2009 dagina 17 Pawda, Atamda Moirang, MLA or Mase, the Prithibiraj and Kangin Bio, Jal Jiban Mission na 2019 gi August ki tang 15 Yagi Prime Minister Narendra Modi na Mak Anishu Tamda launch tawibni habu simultaneously NPP na masi Kangin Bio Maramanduna masi NPP amadi press conference conduct tawbikiba di Anwar Alina Atu matamda masi Praja Meeyamda Sengdoku wa na koi Prithibiraj site gi koi thangda